Pacho eno no menyem ne mu no na menan no cha se ye menan ma no eyem tititi ne menan eno menan right no me ya nti me call hospital no na doctor ka say menyin sen wo nti ma me ba fie ba call hospital nti edu say menan month ne na fe de mentimi sorry menan mienu nyina mentimi sorry nti me call hospital no mo say me wuwi a ye metimi ananti bem ti me wuwi ye no na afa de hospital kono aye asem because me call hospital me kunu abusuanfo ne say yemblesrem nti no na aka yese hospital no kura no ye nyanko nti enkrofo e wa hope obi ma no be hwe me be ye 1 week 2 weeks ni mo bas na say abusuanfo no ma se bae e be fa e bye say yenkosem to mo fa ankwala no efiri me nchen edi ko osrem ama me sister so be fa me edi ko osrem ama ye ko ho na ye ko du osrem no ma me na nye ekonketwa nkotna asrem mo be ye 6 months to eyi enso na yare no treatment no enko enti ma me sister signed me eba me kunu sign by say o de me bre me kunu. But mama ye bedru ye no say be ko hospital o ka boss wa o so niska aye yare a ase me nko aso na me to esi ankola no so bia ne me nchen o ko hospital o ka o so niska ama sisi ebusuanfo so me ni obia me so me ni mama me ni papa nti ama ase me ni obia o ka bia mama tama yare na ya me nko na mete me se medidi o se menumo se me ya se aye se unhu obi wa bonten na wasre na aka se o brabe ye se mame na me se me da beda mo se monka na monfrem ka bi mo ame. Okay, nti bema no ukra friends say pacho e friend Moses awogriga me pacho mante Moses awogriga pacho. Okay, mu free hene pacho ife sandema mem onu fe twitwiriga na me fe sandema. Oh, okay. Why you on what there pacho wakomu abusuanfo di nti mu ware mfie sen pacho mfie mensa mfie nsiani. Okay, nti oye on what okomu abusia no edi say ansa na ofef like when say it be 3 years ansa say 3 years pacho when in it 3 years pacho ansa na when say pacho sabre na be ma na ye adwuma be na won so ye adwuma be pacho no ye ice cream first bites ice cream adwuma company na me na meton asomade me de ntomade kwa achima ewo okay no awoda na awoda pacho na ma awoda me wo bapeni a 14 years ya be ma nim pacho ono so pacho no de yekodu srem na se na ohaw ne ehiri ntema okọ ne papa busuanfo ma ne papa busuanfo na agina base o afija ase wase eye wo banana ba pacho ne papa nua age no pacho jo no anya fi be say of 13 years ko 14. I see ti bra wo hia wo kunu kwabna no na on wo kunu na ye kwabna Moses pacho. Okay, ti hia na wo fi be say pacho na mbo wo ba peni one ne ba peni edi say wafuna wa 3 years. Oh, I see. Nti one ne wo ma say mienu 3 penny or 3 years pacho ani aketwa ni sha ketwa na 1 year akura mpo nti ketwa no na wo no a unya sa problem unya say ye nyinsa mu na unya sa problem na wa wo mu nyinsa ni mu no pacho na problem na bae ti me wo ye no be ye no me nya yukwa na mbefa akura no wanya say wanya 2 months prampo sabre na unyinsa na yade bi wo ho ansa na wo fa efura na se ba ashase na menan no ye metiti na mo ma ne mu ye me ya enti treat kura ma ne bejae ebejae na metim na ante koba ansa na me be nyinsa enti nyinsa ni mu na sign by sign bo wasam ne to fa kakra ma me
asem na de buy na de all kind say abon to fa biem kan kakra na me pacho me say me ne me kunu tena ase ya ware 6 years ni the 3 years mu na me be fa afro wo me first born no enti onu nya abaye 1 year no na me fa afro na afro no mu na me nan sha se eye me ya kan kakra enti me call hospital no na nyin se o ti doctor ka che me say menyem enti no mo se me wo wia ye ne treat enti me nya abaye 9 months ni mu no na afre me enti me sorry krampo enti me wo wie no na akasa ebe treatment na biem enti ewo mu na busuafo no eka se yemfa ambulance enti na akoye se twena mentwente ma ma si free stream bae ukunu ma men free stream bae be fa ankwala no eduko stream tinema mi sister nso ewa akra na mi sister nso be fa medical stream no me konya bae 6 months eyi wo hono mo but na se yaresana ne eyi no na emwe bia mfiri ho ma enti mi sister sande me ba kumasi eba be ma nche be December nim ho na sande me ba nenso no ase hospital kono ne eyi no ne hwemu no ase ayeden ase me ko hospital krampo no o ka wose oniska me kura se me ko baby krampo no mo bia so mufu bia menye bi na me de abeda mo se na okay ye beba ho pacho wo se wanya kwanhia pen pacho de bi se bia enya kwanhia obi wa kan kwanhia o ka se bia kan kwanhia nko ane kwanhia ebia wate ahwe pen ene ade a ebetumi de saa yade ye nei aye wo no aba sana me pacho de bi me nan no de sha se na ye meti me nan man sha se ye metititi na me nka se mete yawo ha ewom enti wa na beduru me ye bra na wonyem no pacho de bra na wonyem no pacho enya boso me sen enya ba boso me miensa no wonya boso me miensa na start pacho ha na me nan no metogusu ha na mu ye me ya enti ma medical hospital enti ye koye lab ne ye na se menyem nyense wo enti gise me wuwia na ya ye treatment no okay na bema no so your ho ade patwa okay ti sabra no say na yade no eba ni nyina no na bema no support you kama support na de na emma na patwa na nete se bia mo jai no ana wote baby no wote baby dia na united dan ba akum ntina mia na me solve me problem kakra ntina ma minya abaye 4-5 months na mentan kwa sorry enti asofofo ye elders ne bai ana omo ne be bompa no mka se yemfa nko hospital enti omo ho no na omo ka che ne se on fanko mama me fanko hospital nti asofo na ma me kan che no se monko hospital dia nka monko enti my head ko hospital na doctor na ka se yenko ji hono mo be ko because I me wanwa se wo yare onyem na wo yare na wo dafie na age se sofo ba no be kan che se monko hospital anana mo ni se ye huhum yade enya hospital yade pacho na sana na akoye na akoye sen sana na akoye se wo ye amo se ye sunsun yare ye beba be kan no ka se sunsun yade no ntumi ankyere sunsun kro ne akoye be fa so betumi ahimi okay mama nkwa na me ne menu ya beba enkodi nkomo be me na akwa ba ye na Maa Akos na wo mpom te sen ya me na dom ye da Kristo ase na mehunu doctor idie na che se ye di enkomo enti agi yento so enfri baby a ye gya isi ye no okunu obetimi aka che se for the past be 3 years your second born and our first born no and we nya sa problem we a second born no and na onya se wo na wonya se na bema no ma me bete no be 2 months busumi mienu patwa tuanofo ano
peche kura peche eno yade ni ntia bete no om bete no ko hene fa pacho om de ko srem esrem ana won so yade ko hene ya ko hwa pacho esrem ho a pacho o nye so no ba nyina na ko pa no na me ko me papa fi me sister no be fa on de me ko me papa fi aha nti dan kwa na de om wo me kunu fi enti etwa akra no twa no for 2 months mo I see oba na be ma pacho be ma enti sabre na penin nso wen penin so on so de ne koye esrem ho a pacho na om ko hwe wo no se na na tie ho no pacho srem no de e kwa no mo se sunsun yare sunsun pacho na akwa se sunsun yare enti na ma ase obia omo se sunsun yare obi na wakoti aduro so wobi na atọ yade bi di ama wo mo se sunsun pacho se sunsun ya se atọ ebo am se mi kun fie ne atọ yare ama me ebo se mi papa fie ana yi free apa ebo so mapam yare nsem bebre na akọ se mo bia san for ya eno no hine fana moko eya sorry abusum fie hine fana moko omo ka che won se mo papa pacho ebo ho aye yi omo pie bia my sister obitimi ka se o ma yempie aha mutimi de ko ba bia abusum fie na obi a oye edunsifo pacho ko amo se bia aye sunsum yare ebo ese nto yare ebo ese apam yare ena akwankyere be na omode ma wo se koye ne akwankyere de abata etimi ma wo se dura wo be dware ebu a ese ma num be ma wo dura be num ebu a akwankyere ne Akoma wakoyi Sarka ebu onso a ma me niam bebre ni wa fam nso ni nyina anko ena enti sa ba bia yede wo kokoko ni nyina no when sika because they say wo ya Matthias say be ma no enfie nti when sika ena na mode ko sa bia o mo my sister say no boa my sister wo be fa me ko ene de ono so obrebi ono an sika sem but at times not me frɛ be ma na wotimi ma ne bi eno de pacho de no yi me makra dia by mo e frɛ na wotimi pe bi emaye okay nti anya adwuma no na wo sister sa ma wo ba pacho be ma ne ho e se nkura no wo mo wa ha anasa pacho da so wo be ma na busuafo wo sirem nkura no de mo wa busuafo no da so wo sirem into 2 months now, I bet you about who ne be. Yes, I say, 2 months, no dear, a woman, but when you be 8 months, or my sister, you be bano, my sister, mamma coho, Nampuhun, and I am by. Okay, but I say, who grew when you are Patro Yajuma. It's yet then I want to me and wow and support and show. Okay, says ya no Colano was him no Shan Colano, and a handsome on the alcohol and say, a drew a Mama sisia na se ne akwa no yare na se akwa se we obi yi nsa nti akwa yo no ko patwa wo be fa wo no na wo nyare ya wo ne ne tie mu ne yade ne ba ye be ma na timi yi nani ama wo se wo no so mfi wu biem ba no akwa ne se aso so wabre ana asa mis no nkrofon so tietie nkrofon sem ebsala se asinkoma na meka ayare na asem no ka che mi sai no yonku bi kura se wo hwe me na se me ho to me kura me fe o hwe me kura na me ho to me a me ka se onyon no hwe me oh ne chama me hu ni se be ma woni na tran woni na ware mfie se mfie nsia patwa ese se wo hwe ma ho to wa ne yonko no se wo hwe na ho to wa wo be ka se wo hwe ma me hu se so wa yi be ma no boni aye pen wa ne na fo no mahunu mame boni aye mame me shase ne tina akura no na ebi ni ho enti asase na tina ba dia na se na fo betimi aka che okunu se nhwe wo yere ma ne na ho na wo hwe ne na se ne ho to no a wonyi waye ase amen enu ya ka ne he ne be ma no na ka che wa na wo tete mate oh de ase mre na mre ne ka me yare na se me me sia me da o me nya aduro me yesa no so yare no so ano akwa de no se an ono no se yi me wabre because if say na down na fufu na down fufu kura say me we say ono na say na be mo bu afri me ho ase papa ye nyu sister no to che wo ma me ne wo mo maka me pa cho me ma me wo papa ewu
say me ni obi a me sister nkwana aso ba be so me This say yen ka kire be ma no na on hwe patwa because obeka waya woyere bisa won se eye ebia se wo kan ya menim ba se yen fan se be ma wo na wo yare da ho ena oba na yi na ni di ama wo ena wo ka kire se o me yonko no ma se me hwe wo be ma kra ma wo ho to wo a ubeja me kra akofo ba afofra na abetwempra I think se be ma no ka bedi ya kakra nti se wo kan sa asem no se de wusi ka kire media enu de ntwa ye se me hwe ma ho to wo menafofo se unyimaye agi ene me ni se okunu beka sa asem no ma me se na be mobu wa papa nti se wona na yo se ma me na me 20 form me na mu na se na me se bibi ne na me na mu kotodwe ne mu sa afroba me soro ne mensa ne boba me soro sa me na me ya ne mu no ya me hene me de si forma ahono as me kotodwe ne me na me sere mu no na esa ahono ho no kotodwe ne mu oyo onokwa onokwa mo no uton ensumadi ya jese adetonfo etore bia mo no ya mbetumi atufo edi amani papa ma ate wa bonse wuti nyina adwa wadawro ma kaka witirim wa ensumadi na de eson ana say wabobo pacho meni na meni obi wu na wodwem ton te duru brebe ye yanka ni ye edwom kwoti a obi na so odwom ho pacho da dwem de menti obi na ma star na ye adwuma nti duru brebe no na me amefa bi me fa bi na me de kwa achima ana me ye no obi anya sam wo ho ono obi anya sam wo ho pacho wanko di obi atam wo ho wanko kasa nti a obi ho bibi ani ho pacho ase want ne se mra na ye kwa ebisa no me ba ye kwa ebisa no me ba ho to mo me ye kwa ebisa no ye ba kwa ebisa no because mo no mo ho ahene pa mo to ne ma nya kan kwanhia bia ebetumi edisa problem no ede aba wo se da bi ba a wo to adwuma no wo se mo kwa ebisa no mo se dan pacho ye kwa ebisa no mo se meni obi eti bebi aye mete no meni obi anya kasa ewo obi anya kasa nti me kwa na medwere wa na mo se na bra bi wo asa me koye adwuma ma no tama meton ade no se bia bebi aye na new site nti ebia nsupa bi wo ho eba na yeko nti me ne bra bi but ono kwa de ye se ye koye adwuma ma no ana me o wa wentu ameka. Hello, Moses. Hello. Moses, good afternoon. Afternoon. I won't permit to say. Christo Addo, me we pa mene o wife Agnes and wahana ordina sembi abedaye. Wadama. We yere ne yare shall see a saying anamontio bain na mochu ediafa ho. Yeah, as I said, the night, not in the night, TV. And the Monaco Hospital, so I'm going to check almost a new sign or so much this we are almost like I said, new sign in our Amanaya Santa, we are ever caught. So we are not still or Google broker, I went to Nancy. And I didn't because my because of phone social still encore. Okay, now most de kwa so for baby amudi chichiri ye no na wo mo se die na ye ne nan no bi ni se chichiri bi ni se ono bi akọ bi ni se o ma tuna duro so bebre na ka se ono bi akọ me so ma bisa na de ono na ono bi akọ o si da bi na oni obi akọ ni ade won so do yire ne tena obi sa no se edwa na wodie anya bia no oni obi enya kasa wo susu so ni pakro no betumi de na fa sa akwan we so
na bisa na also na obi anko. Okay. Wo say ahyase no ko hospital no mo ka say eyenyin san nti ase owo ebeko. Owo ye no anko no amodi ananti a mo nya solution no. Mo sa ko back to hospital ho. Esa Sarkodie. Sarkodie. Ana Sarkodie ni bana sa Sarkodie. Sarkodie. Almost the producer or just scan. And almost scan this year almost scan this year uncle chop. Or scan no almost 30 million. And then see can so and look at a shop for an say on Babuami. And a mess for no more almost a lady there. This your pet a big me. Have for no more there. Come catch your address for now, almost should give to me, sir. Sabia, almost omba, to be a manahan. Come to be manager now, Bosoni. Doctor for the scanner, they went to be in Chanko. I see. And this is a mamma, you're doing in our stream because of Obani area. Na na we yere kan se bi kire me menu de menyini se no kre wo se wo na afofo se wo hwe no na ne hoto no ne hoto no kra onyi waye no kre nya no kre o me obi frɛ me be ma woni ne tie bi se o ko susu a kire obi eminim se radio presenter so ana nipa ne frɛ me minim de woni ne kaya ndo frɛ me na o ka kire se ade na me yala ma hai da amane na ono kwa atia me hwe no lam se me na da sore enye ono kwa na ti o kasa ya na obafia na mbisa isi o ko bebi a won ka kira me ana nipa na frɛ me o kasa se ma hai da ma won kwa na oti da me no na da sore sa na wo start here. Nala to be no madam to be din come na say no ni pa say mba de we wo bra no oba se na wi ni ho ba to no ba ka say wa ya shira ma no ana me ka chen say o ka no kura na aye je say o pe say o chentro ka say ni yemwa ana me ka chen say sa no bi ka chira me say the way ni brano ni pa na o kasa kire mi say sa no o hwe ni yire no hoto na o se wa ya hwe amana timba o musubai no the way o brano ni pa no kora o kasa no o mam tika anya say ka say ni hoto na ka say ni ya hwe asam na me ka kire mi say o pe bi bia hwe bi wa o ka no kora no o kasa mi say na me ma haida ma na o kwa adade bra mi no da sore ana me ka say me shana you go na ka say me yashi na say as bema dia na mu bia wo sa wuchio efa wo yire na yaresa ho de watu ni nyina na so still dia yade ne tie na konfa no che de no so scan nti mwantimi ansan ko hobiem sure. Okay. Nti say abaya na dan papa. Yeah, mo boya see ma jilo no adwuma mu ajilo no adwuma mu Auntie mi te na ba no omote adwuma be na ye say acha say adwuma be na ye ni say me security we ko se ala ne ba ya ko se mu acha say so go sumi akatua na ye say ya ba ni asate but bra woni obey so tia na yade no mo first born kra say yade bia Dabi na second one no mo nyinse no na yade no ekrobai but say no your ba na ho modern kama bra na onya enyare
Se no your ba obo na homoden ka ma bra na yade no emeto no. No obo mo homoden. Okay, nti yani Moses na edi enkomo no. Na muko siremu no nso Moses. Moses muko siremu no dia ma. Siremu no dia ma nko bi. Awoma wono kwa na koye. My sister na ba fa no koye. Because my sister ba fa. My sister na ba fa no koye odini ko mi busiafo no first. Ana mo hwehwe na enyi na ono so busiafo no se mo fa ne mbra na mo so anhwe ne hwe. Nto odini ko ha no omo hwehwe na omo se enyi na o free mi busiafo no ho direct na odini ba me ho. Mate Moses na yehia na yebisa nsem kakra bia na yadwene ye na kakra ewo ho nti meda se mamemfa wonsi ade besi bia no yebesan ya from mame mo akwa ba Maa Akos meda se oba pa na umpum ti se nyame adom pa boko some invited ba me pa chori no ana capsules guy papa na pani ni nya se yansa na wonyin se na chi pa cho 1 year afi nsa wonyin cheke Asomni muareho. Asomni muareho. Ye fra be ma no abom busa. Akoye sikasem. Na me hunim se ebia be ma no ebi wo ho. Na wayi nanie. Efisa abrabo mu de oba ne be ma etia na yare ba ko nsori nya ba ko ho. Ye de ya de ba mu na mu bedie de nyono so ba mu mienu ana sese moko na ne kasa yi e kire se ebi ni ho scan kra o mu nkotwa no o mu ntumi antwa o scan 3000 o mu ntumi antwa e na o mo de ne na nenam e na obi na eye me e na hwan na eye wo na hwan na eye yi obi bone nyu o si aho kire nya do no makoso bi mahwe ohia nya de no makoso bi mahwe minyamie e ma de misro ma meso aho kire nya do no makoso bi mahwe senye sikasem a mami nke ni kwansa wotena yesi we kura wo hwa won hye da nyini ye eni awo mu nsem sese ya wo me kwam bia na eto da bia de misuro kura ye sese awo da akofa we nyina abayo sese omukọ ye no onyem no na ne nan eye ne ya nti omu nyina nim se obewo ebia ya awo mu sa unse ebi wo ha wonyema ase won sa kakra ye wo ya ase wachi kakra ye wo ya ase won nan kakra eye wo ya nti unim se wo wie di a nka wo ho be de ebeto enso so hwe o wo wie waka ho enyo obi na ama na aye de aka ho yare na aba na elders yi bai wo mo anka hwe ya sorry no koye Pentecost koye asori ne de omo bai no mo ba mu bi omo bo afore ma ye de ma ye koji omo ba for 60 million sesa 60 million the man pego eno no ye de ko full supplement for no mo de ko hwan mo for omo ye full supplement na mo kokko fa no chia me anka nche mo say mo fa 3000 brand yenye yentwa scan nti ade na sorry for no be ma mo 6000 no mo afa mu 3000 anko na mo de ko na omo se ko twa scan no mo se aka se yenye sister omo se mo mra me twa scan na omo hwe yade no de ha wonye sa no mo kai enye no after no na by asori amoko Pentecost omo bo for 6000 mama enti ade na mo anyi mu 3000 anko twa scan
na mo nkwankore na mate ha we si ha we obia be chira o ka chira o enti o mo nsa anye bi o mo ka chira ne se o ko twa scan ko be sa ka se to aduro ene wa na van ko to futa we bia na aboa o o di o mo kra wo da ho no mo anko hospital o mo ka se eye hunhun mo ade ne ha mo ena doctors mo asofofo ne ba mo ho elders ne ba efie ena mo se da bi sori ne yemfa nko hospital ena wo mo sa family koni ho for the 6,000 de ma mo eti mo fa ben ko a we se full supplement am ka say yare de odu level bi a ho some of these thinking no eba obi abechire na adwen sometimes it's difficult say obetima take the right decision. I think that there how many say un say na oda ho say ebia eye wura eyimudi a na omo asori na nkasa ba ebehu say dia ye no hospital asori na ka cho na kwa mi bisa wo say enti senka sofo ama ma kan say once na catch us say momfanko full supplement pasho ye ko ji hon nurse ni ba ho na ka assess ye twa scan na omesi ka say ye operation beja bem ne eyi enti ye nya full supplement ne fisco na e be boy iti mo ko to full supplement na be boy pasho mo this kan ko to full supplement am wan ma sa akọ nurse no akọ ka say full supplement na anya adwuma e was some corners no mo ka chen say full supplement no anya adwuma enti I say just na awan kasa de ma eno na I think that my educating crofo now omonte sadness because a lot of people don't know say awo complications e wo no edoso and these are some of the examples and enyo no kwa any pam kwa wo so ma anye nipa bi eno je wa kwa wo so aba eno that was the end onwu otiase but wa paralyze onwu otiase bi o na dwene aka obu o onwu otiase but wa stroke a whole lot. Na say no lady been in TikTok I don't know na wakwa wo so ayeyi na Africa mo abem se na meka na ni asebi sa ai me chance video bi media ma komi hu no sister come oh the cham so sister come okọ hospital okọ waba obai na ne nine say when to me anante ne nine so biem say na fe de okọ say wa wo mu nsem de eye bebre a wo dwene ho a eya wonte ase na menim adekra ya na ekofa eye de eba kana mim say operation na nka ebi wo ho a ekofa saa enuoma ne biba enso so obi tumi wo afi de bi wa obi tumi wo wotum hu nse nefu efri ha ekopim ha nya asem ketewa o yare kra no tema wanyim ikra na kwa continental pacho nya be 5 months mko otra wanya 5 months kra sa wo start continental you can imagine ti adena de ma ye kroma na o say ye kroma na nyoma ni bi o ma o ka ekowie ba bi o ya no wa efodie omo no omo wo nya yare fo kwa ayo omo bro nya o ana mo zani ye ngofo omo wo no mu nya yare fo wo ebe ba ko be fo mo bam betim say ya wa break it through ya ha say unya yare fo je so ton wa japade nyina ebe zero enti so wo hwe ya man na eni o mani bo o ka ekowie ba bi because these things are medical problems ana te say the year ken te say obetg na oya na o free kotwi ana trade e go ka chance na won hospital o ji ni bantima ye program ya na obi send me e dey letter ya ko ni ka ho no dia send me hu ma ko we need help na mo afa dey na edition the one kind of letter no Baba even to say na de Akwanti unse adanama akomeka say enipa mobo se program we on manfo hu a ye de bo manfo program we so ene ya ho ya ja mo na ene ya ho ya program we won rabu mu na de we ya send me sisi ene ya ho ya on say
on say adwuma na yet on say makasa adwuma yet say asofo adwuma and normally no mo bra obi anse na ehunu but say o hia wona wo aye fe kakra bi na dwen ne say ene adwuma ne ska wo sana ade so say na dwen ne ska wo dia ene na kwa ben me fa so because obi a wo kasete program we bia va obekom pa no na ma dwuma ne say ska wo mu ama na we o dia what does it enti no ya odie nya ho ya ene nglobo ye na ka say gaba atwam na abana otwam kana so ye be shikrum ha no o ma ya bo mu nya say kom nya beba ho na yi ba atapeni ba ye ya ye board dawuro share no se say we minister kana make catch and say say sika semu a hwan na ne yere batena wo be jai ne sa se na wo yare mu no ka se fa wuji mi so de ko ana oba ne da ne so se be me won firi ni nchen oba ne de omuti fie kuro inti wo yere aye sei na wo yare a okura no yare na affect o chen de o hwe no so wo yare a wa umu no wo okay chen de o hwe na se de wo hwe no time bia wo ba won chen na wo hwe first no wo te bia na wo mu efi se hwe se o ti se ya be ma no ko me ware o de bi se na o de dwa no o ton so ma enti wo hwe wo yere efi no mo de na to imagine wo hwe wo yere mama ayi di bi pa my friend Mary wo hwe wo yere se de wo sitie na ne wo ba ne nchen wani ka na fe de wo tumi ko ne ba wo ne sere na abia be che na wo yere da se yi na wo ko wo aba na wo yere aye se yi ya se de nsen de ya e different o ase obi nya ye krum akwa de obi nya nsen a na it say de na de bo se de yi o se die yi ba me no ma fu wo nyimo wo yere ni ye ba na de ye nkwa wo yere aye se yi na wo ne te dan ba akumu a wunya no enti why na ye oniema ma wo adware eniema si aduane noa ene saniema no why na eboa wo because wuni bapani bi a wo ye saniema no ma wo ti why na ye aduane ye there times no just a Sundays papa no wo fia aduane de to aduane be ma no wo fia patwa e Sundays patwa but so oni ho a ye to aduane ni e wa bonten patwa e na woni emesi ne adware enso e ye nka kredwa esimi ne ama so se ku se swa me ametimi sika kora boy ya semo agi se doctors ya na betumi a kire ye obe ko wu asa disability na to be a to so no me se TikTok na say ya obi okwa wo so oba ne na ni afra